Siphinde-ke sikwamukele lana-ke kwi-channel yakho-ke inkundla yamaphupho-ke la esuke sikubhekela-ke khona-ke amaphupho-ke. Kanti ukulandela iphupho lokho kusuke kukwenza ube uqonde isimo sempilo-ke osuke ukuso-ke. Ake sigijime laphana-ke, ungakhohlwa ukulayikha kanye nokusubscribe-a nokushera. Uma kunelinye-ke iphupho ongaliqonde uvumelekile ukuba ukhomente-ke ubuze. Namhlanje-ke iphupho esizokubhekela lona-ke elokuphupha izicathulo. Ukuphupha izicathulo zigugile noma zidabukile kuveza ukuthi kunenhlupheko ozohlangabezana nayo, kanti ukuphupha izicathulo ezintsha kuveza ukuthi kunempumelelo ezayo kuwe kuhle. Ukuphupha izicathulo ezingafani bathi obhanana, lokho kuveza ukuthi kukhona okungahambi kahle empilweni yakho kuphambene-ke. Siphinde sibheke laphana-ke, uma uzophupha ugqoke isicathulo esisodwa, lokho kuveza ukuthi impilo yakho imile, ukungayi phambili ngokwempilo. Kanti uma ugqoke izicathulo ezinkulu kunawe kuveza ukuthi kukhona ushintsho oluzayo empilweni yakho oluzokukhulisa-ke ube ngaphezu-ke kwalokhu-ke oyikhona-ke. Kanti ukuphupha ungazigqokile lokho kuveza ukuthi kunenhlupheko ezayo enzima kakhulu-ke. Namhlanje bekuyilona-ke iphupho lelo-ke elimayelana nezicathulo elikunikeza-ke izimpawu mayelana nempilo yakho-ke. Nje ungakhohlwa-ke ukusubscribe-a, ukulayikha, ushere, uphinde-ke ukhomente uma kunephupho ongaliqondi kahle-ke. Sibonge kakhulu-ke la kwi-channel yakho emnandi kakhulu.